Jadi tu Isra Mi'raj na Nabi ta sebenarnya tu hibura oleh pun Allah Subhanahu wa taala. Sebab magai si tahu imondri sebelum Isra Mi'raj itu tahu dia untuk Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab-kitab agama dikatakan amul huzn, tahun sedih. Sebab magai ero tahunnya amurena Nabi ta yasinge Abu Talib, nero Abu Talib pada launa ko ambok na Nabi ta. Sebab itu Nabi ta tu 20 lengi itampu ako indok na Siti Aminah mate ni ambok na yasinge Abdullah. Dai nanangi amurena yasinge Abu Talib para ke Nabi ta. Alina to na jage Nabi ta, alina to na bele Nabi ta. Nei Abu Talib pe to masak galada. Dan karena dia gagal tu berani gesa Nabi ta. Masabak napa memang Abu Talib ye ko angka to gesa ya anu reku ya newa. Mata Abu Talib pero tahunnya. Pak dina Nabi ta. Sampai dikatakan itu wa adumat bi mautir raziyah. Bapa dilak dan Nabi ta. Ba'da salasati ayyam angka topan ditata maka dak telu ngeso purana mate amurena Nabi ta. De panalanya pedina Nabi ta mate si benina Nabi ta. Ya senge Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah manusia pertama yang menerima Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tosokilopo aku Mekah. Rele pacapu sinina waramparana untuk dakwah sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mate amurena, mate benena. Tanya patu pedina Nabi ta. Waktu na mate nanya amurena, berani ni to Mekah ganggu Nabi ta. Bahkan engkau onroang sidepe na Ka'bah ya senge darun nadwah. Ona musyawaro to Quraisy. Nei on roange nene na Nabi ta patatonge. Ya senge kusoi. Tapi ero nange to Quraisy kapere si pulu nyakor on roange ipat na patatonge nene Nabi ta agena buat musyawaroi melo munui Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina tugang kana Nabi ta tapasi kesi nasale kampune rotu. Matuju ni lo sidion roang ya senge kota Taif. Nairo Taif kurang lebih 10 kilometer pole Mekah. Malalangi Nabi ta. Si pak dua yang anak angkatna Zaid ibnu Harithah. Nah itu kalau pole ki Mekah mak kereta gantung gitu lo Taif angka matu tembok-tembok tu ita aku yawa. Ayeuna tu jalur jalan kakinya Nabi dari Mekah menuju Taif. Magi na lo Taif Nabi ta. Nasaba ero Taif, to Taif angka mopa hubungan keluarga si bawa Nabi ta. Kakeknya atau datuknya dahulu si bawa datuknya Nabi ta masura-sura mope. Kemudian nomor 2, magi na lo Taif Nabi ta nasaba ero Taif terkenal ia ko angka tamunna napakaraja tamunna. Kemudian nomor 3 ero Taif bulu macam ke hawe koro. Hampir semua buah-buah di Arab Saudi itu oleh kota Taif. Harapan Nabi tak macam ke hawana berarti ero Taif macam ke ulunna si bawa atina melo matu terima ya selang. Di nampak tu Mekah. Mekah hawanya panas. Ya. Malomo emosi. Itu tu Mekah itu. Tapi ronangi Nabi tak kese. Waktu nala tu ni kota Taif bukan sambutan yang beliau dapatkan, melainkan sambitan. Ada Makassara Majak ipudangi Nabi tak. Bahkan roto Taif aganangnya wa agrau bihi sufaha wal abida fayasubbuhu bi alsinatin badiyah. Eronangi toto ipe aga sewai budak. Sewai to jangan. Coba to jangan na sewai. Aga gunane ero to jangan ni sewai.
isurui makede-kede Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taniru bawang faromauhu bil hijar hatta khudibat bid-dima'i na'lah. 5 kilometer Nabi tananya waktu na melo na sele kota Taif mak barisi roto jangange si bawa budae si bawa anak-anak bicue keteni batu si sejok Nabi ta irim pa si batu Nabi ta onro egan na darana ero waktu Nabi ta si bawa ero anak angka na Zaid ibn Warithah na satu pandita tak mak dari sandalo na Nabi ta ero waktu angka ga sandalo mak darah dia ga sandalo mak darah. Tapi onro egan na darana Nabi ta masuer waktu macam lairo sandalana padi ko mak dari sandalana. Nasale Nabi ta Taif. Nero Nabi ta waktu na nasale Taif padi ko dini sengali na kika jimi lau kesia. Lo rijanga ga, lo lotanga ga, lo timor nga lo dini sengali na Nabi ta. Gangkana nangik merasa aman ni Nabi ta lepang irisi di onroang. Sandek Nabi ta, angkamu peron-ron na sandek Nabi ta. Sekarang dinamakan Masjid Ku. Onron Nabi ta riolo sandek. Akor Nabi ta lepang na pale mana kemudian milodoangi Nabi ta dengan doa yang begitu sedih. Pedihlah dia Nabi ta. Bahkan diceritakan dia penangkan milodoan Nabi ta pada pedina pak doangan erotwe. Aku pak doangan Nabi ta. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala nasi ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwwin mallaktahu amri illam yakubika alayya godobun fala ubali walakin afiyatuka awsa'uli. Agna Nabi ta, ya Allah, aku adukan kesedihanku kepadamu. Kurangnya upayaku di dalam mengajak manusia kepadamu. Kehinaanku di dalam pandangan mereka. Idik mitu puan atau malemai, idik to mitu kasih puako. Kendo ka kasih tataro puan, Nabi ta. Kendo ka tataro puan. Apakah kepada orang-orang Mekah musyawaroi melok munuka? Apakah kepada orang-orang Taif nak biar tapana dia nak melok terima kah? Agar Nabi ta, ini meni bawa pun. Yang penting dia tak maceko ya pun. Lindungata, adam pengata, egan ni untuk ya pun. Pedi napa doa Nabi ta. Gangkan lagi giri malaikat erwatu. Si sele-sele malaikat menawarkan bantuan kepada Nabi. Bahkan ke malaikat maka ya Rasulullah komeloki wakka bulue upatepang itu makai si batu Taif. Tapi Nabi tak to dek gaga jak cek dek mo namu si tete ilala ngatin na. Agana Nabi tarote Allahumma ighfir li qaumi fa innahu la ya'lamun. We puang. Adam pengi sini na kau aku Taif. Nasaba de mitu napahang ubawai. Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahda la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap kepada Allah ya komaku kue tomatowana ambokna indokna totipe dena melo terima selenge tanah podo kesimatu anak-anak atau apona. Dan betul terbukti